The Bridge. Nampi first. Kipaumin masapenin tunila the bridge ki holim hom ki thedinga phatphai pi pathin ka thangwen so tingle the bridge na vezo sinabon sa vin la pa khan bolin tunila a hi inam sung din munu tu le tu ai din munu hi ipga hi chan hi thuno ba ai lo le aba na ip bol diu solution ip umam aba na ip bol the umam ti ho chu pu pau za khu hen pu let khulu na hen amani ngai dan amani head dan ai lo amani perspective ki holim na ki nei khom de hin ana vezu sin no chai chana na vet pi diwa na request kan bol hinten ama sa penen pu let khulunin tu le tu ai din mun hi abon chun kin sei la le saudi in sei dang ka ting he su ke yo hin tu le tu a ku ki ten nam pum pi ai din mun hi ipga hi chan hi ilhun theyo ham ti chu nang mai na head dan na ngai dan namuda ne hin sei pio pulun ki pa me sang ngai chu tu lai ta hi nam sung hi thu sei lo phat wang chu hin na i sei yong la pha chum pon thil tam pi ki sei yong la pha chum li yong pon sei di yo si sei chai ki tan dr ambedkar in educate agitate and organize ka chu thi ma an sei na to ai hoi educate ki bolo hin nam sung hi education pai ha bol ni ki bolo bin tu ne chan gen jong educate pai ki bol jing ke bin ai le chun nam sung hi intellectual ta ho jong aban to pigar lekha nasa lo be se ho jong fully educate to bang hi ta bin nam sung to hi educate pa hi ki ha bol ding yong chu om de ta point abana ept ki organize du hom ept agitate di bol du hom ti ho zo hi hung hi da nei tan to hi pp ki se jong le government chu si mo ba pg si mo wa to hi pg sim chai phat wa chu oi lang ki hello lam ka lang ki hello ka po pi lang ki hello cha sa lang ki hello igam nga ho I boinia igam nga ai mi him nga ho hi to hi bo no de lai de loi tan na ni dan le hoi tan chi hi government isim wa he ta banga imi isa igam nga ding igam gi nga ding igam gi ki su to ding ti ho hi government isim wa ko na chu I gel ho de da no hin chi chui lo wa ai che gam nga ho zo chu ui dal bo da lai dal wa ngele chung government isim pau chu inama ding ai isim muham mia ding ai isim muham ti pa chu question le da hat kan put up no men dun la hin na ting pana chu thu ka sai nom lo hin a hin la tu lai ta hi nam sunga question raise bol de tham khat om to bang ka gelin sia chu neo chu khat question hi ki raise tho dio hi de yomin ai le chun to pathen long se na thing pa pan sei le han mai le hot kam gi chi kai di ki tile e hon izo lo hel deu thil khat hin chi hi pathenin mai le hot to en gam gi e kai pu he din ka lain ke mai mi tam pin no ita san deu ka dei ka ita san deu ka kine min na ai le chun to hi ipp ki sei jong le mai le hot to chun gam gi chi kai hi ta in to ai thing na ngai chen khom pi ho to chun koi chu chiang ma sa koi chiang no kha ho chu ha sei dau tin I chen na chu I gam gi pa chu patta chai ki su tu wai le chun helai ko na chu atuma ki wai hop na hiding ham ip hiding ham anjo le chun detail ta chun ke malum gel dong sai ka ti cho chu hong thei ding alam pi pa hong ki pat na thei ding chu hiding ham ti pa chu hin to chu question apat na tu chung tu ni chu administration nan min pa ja chu e ho sung ki wai hop na hi ipp jong le thu dang I sei ma sangin e ho sunga hi aku ki zo chate hi pi sedam betrayal itam min na mi pi la jong betrayal tamin
lam kai dang betrayal tamin ahong lam kai ki ga lam kai ding hi political thil chum chuma lam kai nge te ahong ki pi do ho jong betrayal tamin ni chi betrayal ta tam na la hin ipi ham amalanga ichi pi di pau chu ki ho jong chu sei kho motin to hi nam sung hi bele chun ipem khat mom thanga order na ki tol do thilo ta bang khanium ta bin na chun ibet na hi le chun thal choi ho jong chun a thol choi ho chu kap lo dem iti le kap dem koi ka kap dem iti le ka kap lo dem ti ta bang lung boi gam ta na ai le chun apen choi ho jong chu ibet na hi le chun ipg ding ham iti le ka ji ding ham ipia pha chom ding ham kona sei ja ka ji ding ham ti ta bang intellectual so jong chun ipia gel ding ham koi to ka ki holding ham ai lo le chun iti imachal ding ham mi jo silung dong ta tun MLA ho chu ga vele chun next election ka kaina dinga chu EP ka bowling ham koi ka ki ball phat le chun ai lo le EP ka seya EP ka sei da le a hat ho lung ka to ding ham ti ta bang na nam lam kai CS ho jong chu ga vele chun mi pi de sa chu ka ball le ka hin ko ka ki hu zo ding hinam question len pe nom ji ta na long tim sum wa a ban le chun a hat ho de sa ka bola ai le chun movement a dinga chi EP pa chom ding hinam ai lo le mi pi oi mona ka chan ding ham hat ho gi sam na ka ngai hin hen ding ham ai lo le chun ipi ham ti pa chu nam sung chu e asu sam lo ta bang khan ngam ta bin to hi ai government sem mo jong pha chom lo government sem ja chu ami pin ipha chom na ipha chom pi naw jong lo itin ki sei le a chom ma ka sei na yong hei po in ka ha amin he ka ha pha thim tan ka ki pa nam ki phat lamin kang po pi la hona choma chu government ki sem pa cha phat chom pi lo wang ka he pon na adang ho ni pi government ni sem ji ba ji phat chom ni ngam ka he pon ji pa jong hi ne khat highlight ka bol moment ti chu ho zo si chu ipi ham ipi dinga chu inam sung din mun pa ji ti to bang chu ipi dinga ham ti pa chu la chum anjo la chum sei khom naw tin hi chan chu hin sei ka ting inam sung din mun nan do ja chu na ke pa me pulun pu hop ipzi hitabang idin muni hoi lo hil be hen khat lang chiong le thina khat lang chiong le thina hoi ma chai chi long le thina ai tain to ai chom lama se ding hi chi din muni thun nu hi te ta song ki na ki boi ti chu alle le in chu te na hong tu na le boi te na la yu hi chi din muni thun naw hi ipi i bol khilu ham ai lo le ipi ji hin te ti nang man na mu dan ni se pe ke no khu Ki pa me aso ta lo wa e ti screen na ki mo to ki the je wa chule nam pi thu sei the neu cha them cha yong le sei the ya ki je ben pat ke na sa ne ka tang ba in tu chung e bui now alo le tu idin mun idhun na pa he aji he e man ka mo dan khat au me adang rong ka ha se nom poi tu to hi at the cliff Paul ni nga ding hi wen ngai da mi thumwa ile kal do du ham or you ngai dam thum lo wa ipan munwa cha ha sa he jong le ipan wa thai je wa ki jit do du ham or ki le ha du ham ti kha chu hi ta in ki mo to le han thil tam ta ngo theo me a hin la al hang pi khana tu chung thil i chin i lun dan pau hi i chung wa pathian long hai lo na kha ding hi tam ka ti hi ka ngai to na he pathian in rong hin ven tin ka mi te hi a ken te ni hi ke ma ai bel ke ma ai ho chi a hi hanin a hin la ka be na hi le a le shi mi him hi na win ga be mai mai rong la ki ta na ki ti hi ku ki te a om poi ipiti ka din pi zo ding ham tin ti ge lin te ka ti na he popular government a hong ki form nadinga deputy minister ala deputy chief minister in la ben he hi in a tin zo lo pa hi he ta lo na imi isa atam zopi
nang ma AC Assembly Constituency mi te se hit low Deputy Chief Minister kan he ding ta ya chal na pumpi in adil hil khat nakimu mo sa na la pha na chu na mi pi represent nei da chu Israel te zong Moses rong pathin thu angai lo ding le azem le ami pi ho gan thei he chu ta bang az ki dei le ki dei hi le imit ilam kai nuwin ita bang na an tin zo lo pha na chu pathin he chung wa lung thei lo wa chung wa he ko na zem na inel ki tam ta ke ma ka la he thil adang cha cha se lo hen li tan na ko na jo kham ma ko na ke na hello le thil dang dang ti long le hen se ding tam hi ke wa chen cho zo si ju la khu ma ka ve na hi le ki ta na inei lo zio ki ta na ki tim mong ki nei lo principle ki nei lo tin pi principle ki nei mong lo integrity ki nei mong lo he opportunist ahung do chu ka ba kha hele ba zat di hing mai zat di hing na kem nam dong le itlo ding ka hi vision ki chi ta kha a lo je a hit da bong ilam zo la ya chu kem na hum ding le ki mang je ngai ya chu hit da bong ki ta na in ei lo ji wa chu ka thien in tu chu ma he ik ko he ka ti no me na samo ma dai tu chung tu idin mo no he imi teo adi a kangui ate he kil thoa kiding tabangan ka tawe ati ve la mi pi te jo ga sei ringa ikan the nom lo jo e lo chu enge amuna kyum lo ji chen amuna num lo zen mo pen hin tia e ho yon sa tame hi jong le ang pu pia bumina he am jong le chen nam pia dinga gen thei thu i hi ta ji wa chu na thu ngai i thu ngai jo tu a ne le cha tham khat ha pan be tiu te alo le gas cylinder aman tam aman ahung tam man me ya jo CM pa da ga ke mutu ho alo le chamna thu sei ke go ho alo le surrender dinga lunggel iput jing theo he mi piang e ki khol thano nga ye elam kain zong tu ibui masango elo le ku izat ham khat masang elo le British te to ene ki san lai wi ipui pa te khang lai a zong cylinder i man lo piwa Ebola kumthum ina zo ina sano elo le tu a ilam kai ho hin o kapu ka pa te no kumthum ana sanin tu chung ga zong kin no kumthum ka satan kapu ka pa te dung ka suntan ngatang e tiu ha surrender botang e tiu idam na ka hepo in na ya chu hitabang agrarian economy tiram h pa hi ile gelwa ipi lo ho i bolwa a ka kha khel ngai lo henge nani ana ka lo le achang hoya na kilo a thana na ki cho an ti mai thio ka kha khel ngai de hi rong le ani acha bi chung thing lang lo ho a ki ba skimit so thema ma hi etia a movement pa chu hilanga city lang ka poi elo le gam amun aboi lo lang hon ka poi ha nuai ino thiu hi kampu bilang chun ita bang chu ha sa ta jong de elo kangwe lo chu ha sa ta jong de ka tin na ya ji chi hi ipja ichane ipha thiu ham ti kalong gel to ham khat iti deal de ham ipa kalong gel ka ka sei ro pe a hi ye pressure group si sola jong akipan laula update zamani ki vai ge jap jin tulang hi ipi chehi le tua azo tu idin munwa hi thil
analyze boldan opinion jang chu chom tin ai wanga hi ke te nga hi I din munu I gam din munu I society u din mun hi overnight na ga adi lawa tamatam azo a sei ten ni na sei banga chu u ten in integrity jang lo principle jang lo system jang thei lo itia hi che chao jeng a hin ai cho tabong hi gang chala ga su di thei jang choi hi di point kin ka gel ke lung gel awang hi chi aung thun ding jang hi aung thuna jang hi aki surprise point a thing a chu thak mi zawa min tha chi mi ding I ti jing wa jang cabinet minister a ki to na lai achu china ba na incident tam pi au min compromise hin bolowa ipa eima self interest vested interest ai lo le personal political gains also prioritize si bolo hi ahung tam thimin achu china ba na manipur integrity no ya hung ki kai national highway ki ha ti ho tabang chu in vetna le hin hi tabang din muna I thun diu hi a he thim ho chun koi ma cha surprise lo hin ai la cho cho ki sei jong le a chi sa hi ta in aban le khat le ni dei mana hi mo khial jing thi wa the in jong om poina ji chu chi hi I problem pau hi institutionalized hi ta in very much embedded in the society ki mat chi da hi ta pha da hi he do hi hin le hep tha hi hung ha ja ba hi ai wa nga hi third me incident ipg hung su ham ti hi a genealogy hi ve na le hin ku ki te wang hi ahung khang do tai ti hi society chen khom piao hin insecurity anei naw kha cha hin aji chu youth for change sahung min chuta le win of change sahung min he tabang ho hin mi pi te hi nasata sensitize hin bola hin chi phat ai I right su hi conscious hung I phat wa hi neo khat question in bolo le hin mail he society jong mail he te jong hi ipiha insecure phat wa hi tabang ipiha initial na khat kina na ki bo na hi kiao si ma ka mo hi masanga chu ga ki sei sau jab le masang jab ma chu mail he te da bol hi I ma cha jang ani ki sei ngam lo hi ahin la to hi he tabang ho chu injustice pa hi question in bol phat wa hi problem hung arise a ka mu hin chi cho hi ya la chun ajo a ka sei banga chu tui din mun ho hi piham negative aspect be se ajang chu piham akino be se ki khadham ti ajang ka gyal chang ke ma hi ka ki til kho na chang o min aji chu tu ma ba na para hi ichi thewa a hoi piham I tom pen jing na lai wa le hin piham imazo si political demand pau third me post third me ai political demand pau hi mang jong le amang ai tai na thing a chu pi ki se yang le chi pa chu agui lung lo chom khara dinga cha gui lung lo hin a hin la mi pi te hin pata resolve hi wa I political aspiration pau I tuk pau chu I lung thim sung wa para man lo wa le hin adan dan umin ti chu mabana hin dam phat so thim hung lu jang le I tu mu hi I chan gyam khana wang chu fulfill hinan te tia ki thamon ji hin chele chi way forward dinga tua te ka bonga I ho I weakness penu hi electoral politics chi election pa hi hung hi ji hin hi chi ji da hi chi wang hi very cautious sumle pai ai lo le IPP ham thil danga ami pi te jang hin yung ki ma le test piam chi ema ilam kai te ho alha sam na ho akita lo na ho I sei ji ho banga hi ho jang hi akita lo hi kha diu hi ti za da min chipa wang hin phata hi
ai mà integrity vật sa ding wa cái đấy sa hin chú ti a le chen I de ing ei ho chu hung kil han do the wa I movement pau hi a carry on thading mi I kil han the wa le chen I aspiration hi I political movement pau jang hi hung hat zakit thading in kamu ba kung dong pe kel la do a sar pau nang ana sein a ground reality amuna ai lo le city langa pana hin ve I kha ni ji in nang phar so pi delhia pana observe na bola gala pana update na bor in tu in langa na ta na hele hichi ka la hena gala pana hin mudan to in langa iuma ichi a ground reality a thil su pa hi ichana ki hiam a hello le I mudan pa hi a ki bange ti hi pt ngai dan na ya I mudan pa wa kishi ma cham lo pi chu chi sei hoi ground reality ki ti wa hi bam just for the sake of argument ki ko easy hin in ya wa pa da yung sei lin na kha chu tu le tun delhi ki jong le iti ke hei da a hin bo gam dang a hi ma le hin exposure hi ne ya zat dang nam dang ho to hin interaction in nei jinga le wang chun neo khat I perspective yang chu neo khat ki hi zap ding in chun kamu hin abang khat kui po do mana chu ki chinge ti na cha hi poina hin la exposure nei lo be se ho chun a perspective yang chu neo khat chum zap dinga chu understood a hin na chi chu khat a hin ani na chu gam dang a hi ma le hin ipo net na wang hi sang zap ma chu chilanga hi mu le ground a hi son ho hin aji chu corruption a system pa hi mess up valentin angap ji talo cho atha chau ji na hichi inspiration pa cho la sam khat wang cho min adanga ipiti ki muam I mudanu ki hiam ti wang cho I seilin na khat cho Delhi la ai lo la Bangalore la born and brought up hoding awang cho perspective cho chum nan tin hello bi hoding ai wa I ho tabang in langa yang an yum Delhi ayang dinga cho I het naw ki hilo pi ai le tu na banan chiu ki lo hitin ai ma ngai dan chi tu gin mun pa is chan chung in te na ban hen ulun in la pai ke in ten ipi pin ta hi I bol ki wa pha am ti cha pha ti sa won sang I lu jiwin I ke pan do jiwin I lu ki jiwin na ai le tu an jong I buina pau hi thil chum be khat ong hi ki ta na hi le hi chi din mun lai ta hi ipd panala wa koi chun I bol theina lam piu na chi wa I bol wa pha am ti wa lunin in lungel hin cycle na mehem hi gilkel pat le chun bune di hin na to ai survival chu ichi pikin no changai ki nei thai ai thau thawin ton kangpo pi bang chu landlock hin phaile yam te so pi ho to yung ki da tim thimu le so pi ho le phai chi ka chu o da nei bin na lam ka long chi thei lo cycle lang apana jong kholang chi thei kit lo lok cha ke hin cha sat lang jong chu phaile kol chi ka chu lok dan kit hin to ai ne la cha wang chu ha mong mong hin mun jo sia hi ai la kangpo bilang ten I alai ko je bi wong ka hepun gal ki pa na hi tinopal te hin jong ne ding nei lo hela kan om khau helicopter dropping chan gya ne ki try hin I thei lo hi ti chan gya cho ne ki khang tho mo abu chu koi ma cha chu kangpo pi te kai di ta bin adang honi pi ring ane pan pi lo hom dia thu ki se ho wang chu tham chakhat gel sau tin to hi kangpo pi te sanga cha sat lang ho gen thei zo phar khat la ya chu tinopal lang gen thei dan dan chu ki dang hin ne ding an chang ta ba jong lo hilai ta chu kin ki sei la ngai mo hin na ei ma gam kai bo chu ki ha abui pha le ti gel do ji mi gam kai bui pha le ti gel do ji lo to pang khani
mentality nei ben ki jong hi adi thei point biha nam ngai lo mo hi wa hi le chun sectarian ai lo le regionalism di ho hi inei lo di wang jo kadein na je chu hoi lai kum dong le nam chu nam hin yam tin surely li mol chu ma khun ei mi te phukri khat chu ei mi min dong le chiong ji ga ma hin na chiong chu i hu ngai kin lai hin tu la tu among chu survival chu hi in ne la cha ha in mun jo cha a hin la aboi pona ji chu deputy cm in ayo hin koi ma cha cso ho koi phaya ga chia ga taw le le yong chu ho ngai ka support a chi hong chu nge a mo chu ki sei sa han lang hi le ka zat ka nam mi en ngol ta dinga chu ka lom ka dwa ne la cha thu ma ka chi lo wa hi le ipiti ka chu kalam kai na ipi ham tia clarify bolong chu di hin na ki dong le chong mo perspective hin na a hin la government chu isem ta ngalwa deputy cm chu la ngalwa le chun deputy cm nu chun cm pa chu phona namuna chu order khat aswa hele fci pana chu kampo pia chu helicopter ajong enjong hung thei chula ei ga chi ho ngai le chun to chu enjang thu ma ichi hom propaganda chum neya ichi hom ti pa chu kin sei hi jong het the am chula iti deputy cm khat kampo pia to wa kampo pia enjang india government a ko na manipur government a ko na enjang ki khol na muna pa na chu kampo pi hung long thei lo chu ipi politics I bolo halai chu anjo ka sei ta bang chu hin na politics I bola ile chun ei ma in ja le na ma dinga bol di hin mi a dinga bol lo di hin to hi politics bol pa mi a di ta bang ni bol ta bin chi bang hi apum di thei pon na nilai chu nyaw khat preface a ka sei hin sei be lang to hi ka sei banga chu survival period hin survive I bol di hin ini diu I hat kit diu ton movement anjo mamangan an sein methat langa ilula of the past 3 years momentum pa chu pg in form ule mi jo sin nam sunga kita san na kiti chu zero hitlawa pura negative langa leng ta chu na mi pin jong lam kai ta san the telo to na bonga whatsapp group ma to na ta bonga iha lam kalang kim neo kampo pi lang kim neo ki ho ta bang juna ako kin pi manipur jong chu alam galang kim kampo pi lang kim ta bang na to nok nai nei ta chu na to nok na nei the ma yong chu thil tam pi yong chum kit tho so tu lai ta I nai le chun pp ki se yong la kan lo ti khat hin tu hin ke lung gel pa tu hin net diutin survival period hi chun survive hotin cho pha le chun government chu pp ki se yong le si moi tan ating zo jong yum po bin thu tap pi sei bin na hoi lang langa za di sei bin ai banga mi pin jong iting zo po bin koi macha ku ki nam sunga ku ki zo nam sunga government popular government ki sem ting zo ompun kha ne ti ho zo sen jong long set an lai hi paten ngai utin isei ule ha bin na ai wangin popular government ki sem pa chu ken jong ka ting zo pon nang jong ka ting zo poi ti pa hi accept I bolong ai practical problem om phat le chun practical solution ngai ji e ho hin theoretical solution a problem khat om phat le chun a practical problem pa je velowa a theoretical solution pa chu ichi pi wai le chun eta chu ipun pun ka wa chu min advantage la jing dina ta bang khat ni hin ya chu thil hi aban cha hi chal diu ka dein ke ma personal lungya hi ai le chun tu chun survive hotin I survive jo tiang wale chun abana chu I bol diu na lai tu in 2023 langa pan in saving political movement I ha saving people's movement jo I ha saving so movement jo I ha saving ale chun ipitinga chu so table government ki ho na pa chu ipitinga thing noi mi ho na changwa hiding ham
mi pi gamna nam thuna se oile chun mi pi to ipan hom du chume mi pi table heading chume ti chun in sei se mi pi table in tung do men fine in gp ta ben ele chun pat khat la chun a pi hung ti ke tam ti le chun thil khat in mu chen pau chu pi ham ti le ichi su signatory no ya chu manipura ki pat pot do na hi atuma ki vai hop na sem na ding pa hi aki ki poi ti pa chu a practical problem pa chu imu ki tau chu na practical problems imu tau chu manipur sunga piha legislative langham financial langham khatna chu autonomy hamal power chom khat chu hita bang khat bang chu ki mu thei ding a hi ti pa chu a practical problem pa chu imu ki tau chu yam tia chu manipur apana chu atuma ki vai hop na tinga chu government ko ma ki funding ti wai le chun ichi su chu a platform hi thei loading hin a playground wang hi thei ding he ti pa yong chu practical problem imu ki tau chu tu ne chang ya e hon Indian government is lo piu chu Indian government no ikap lo piu chu Manipur government no ikap lo piu chu min a sei tiang le chun kuki te chu kuki zo cha te chu Manipur government to kina kido tia i sei ju hi lo chu tha chi meeting a in gong wa igama pa na in dal mang wa ana thing ha lang ilu wa hecha konin wang chi wang ka gam mo mo hitan na ho ga ma chenga nei ngai to jong le to ka gam mul hung kai ta bin ka gam wang hin tong ka hi bin tiu cho ta na nagama nei chen sa nom lo le ka gam wang tong ka hi bin tiu cho ta igami ki ven cho tu ni Indian government ki kap lo Manipur government ki kap lo igami ki ven cho ichi gam veng ho chu government se mo chun ipidinga hu zo lo pata ti ke lo ngai lai a hu zo lo wai le chu ki design lo ong pa mi dinga politics pol lo ding na chi chu khat hin tin na ban to yam te SM movement hi ilung thima pa na hi hinge adai pa no min tin a ha pa no min tin ai wanga ilung thima pa na hi ichi movement pau hi i koi jing de ka dei na tua tu nia hat lo chu ne khu khat la hong hat lo ki ti a hat mo jing ding chu hi de point na chi lung thima koi de ka dei yam tia chu bo mo mong tau te ti wa chu movement chu phaten ki panu te ti wa la chun ka sei banga chu SO hi playground ai nei de nga in aban to dang se le mi pi hi a playground chu ki chip di nga in MLA hon government ki mai to pi nga in ke chu chu ong chu ko phom pa len chu people's movement hong hi ding ai mi khat mi ne leng do a hu ha ti chu people's movement hi thei lo ding ai people's movement hi pa la chu ni bon chaw ang ki tho khom pau chu hi ding ai khan na za da le adang chu chak thei lo chu movement hi thei lo ding ai na thal hi event na ding ai ni in la thal le chu movement na chu i po rong di ong chu hi de point kyong chu example tampi nei ta win to hin ken tu ta dia discussion ng bolo tin lai hin na tu chat chun survive yung survive zo ti mobile chun to survival pa hi nang lakein sum cheng khat cheng ni za khat jan ni sang ni a idon khom le a khulang ho ki thopi te helang ho ki thopi te tia chu ne la cha ni nga chi chu hi thailo di government simai sim ta nga lule deputy CM holoi aki thopi holoi chun government ko na chu central ka hep poi lai ka hep poi ne la cha ha ne jo sa ne la cha su ni ngai hen ya chu mi koma ka taw le ngai pon a power man di chi khat ka sei no min ani na chu chiu ting na chun MTI movement pa phaten ki panu te ti wai la chun chi e hon anjo chu e hon mi pi ki funding government ko ma ki funding iti pa la chun aza da le hi ja chu e ho anjo ka sei banga chu SO movement iti te ngai la chun Manipur sunga thil khat chan bo khat pa chu hidinga hin hi chu e ho chun kita banga iki su gimna iki tha chimit good nai lo le ikidal mang naga ma chu iti ki nung chen da mi ti wai le chun atuma ki wai hot na ding pa chu ingai to wai le chun chu mi pi movement hong idin so SO movement pa le amipi movement pa chu neu cha khat i le khanuwa define chom chuma i bolowa ipiti hi pa chu ipiti I move di ham ki pa chu I ke holim nu le chun hung pha chom de hamna ki pau me pulun to chu survivor
kin so phot ding hi ti pa chu hen amasa in lam kalam chu I tham ahung ki su lo le lam ka dynamics ne hepo ve achu ma hi ni he thi mun ti khat ina zawin tuina ba na hen kampu pi din mun na het hi wa hi ti khat zong izaki no ben hele I survive na ding wa chun ti chun atuma agam kai pu a chu tia chu tua chun kangpu pi gam kai chu itabang din mun hi mun choma ku ki te jan het lo ji chun ma ho chun mei je to ki ho cham ding ipi pining ti ho chu initiate up hen bol ta ve ai le azlo pha le ting no pal chandil jiri zone lang ho jong chun hiti chun ban hin bol so ke ki tale ama ban chu chi be the lu hi laung chu yum the ki noi ji chun pu khum nangin hi chi ka chu survive na ding hi zong le I movement pau le I tu bi doi pau I goal pau chu lun na thei ding a chu I pi I bolungai ham khu survival esawin agil kil pe ta hin na dinga alo pi na zo se aki zo do a phat the bo na zo se achana anaw pa chan lo he ke wang chun tu chong survival iti pau he kanuk lo he deputy cmin ala ngal ta le azo chan bol hen number 1 2 let's go back to ka sai he thing hang low thing hang lei tha bol din le chiu te aji chu gal bol ki ti le ngai ha hi chi political aspiration kha ki chi ta ne hi ve ti pa lung thi mi iput lo je o chu ilam kai hovin aput lo chu ilam kai hovin put le mi pin iput jing lo chu to ilam kai ho kalam kai ti ho hin hi chi long put mo chu pu hin hi le to khom dio policy na sata asset dio hi cha ding as tu ading a nei ding a chu survival mi khot ma khot ga do pha thu thing hang lo aji chu mi hem ki ti hi value a ki hem ban le moral a ki hem to a chu survival ko sana a mi pi long ki dong lo agu a ki chia khatte ko ma ga ki tau ta immoral lang pe noi na ki khosu ta ai le islaya chu alam kai hon si ka se ma hi le nam pia da lungya bidan ka hi ti rong le khat be so a chu mi pi moral asu dong de ta cho tu a ki mo to wa tim ko ti so ti skill to ko to thina phai jama agaba lu na jo mi pi ro se immoral kholang pe liang ha ta cho ya chu ka sei chu o paim lo chu a o den gam kangui te chun thil dang demonstration he tata protest he tata movement he tata aha asana hi long le ejlong chu bol daw hen lang a ki hin so na diu a hin na diu mai mai in thing hang le chiu te ebola chu cylinder jakhat jani jathuma hung man kal mana chu ki thing je ha cylinder ki hing hello pia egama le chi hitin ne la cha pujla lo hitin he cha chun hingo hite ka ti chu ke ba chi survival tu to adinga enge tactical a he ba nga ka sai pa it's value to moral chu noi lang pe na hong ki le tho kit na ding chu ha sa hitai lam kai ho hin is aspiration mood elo le galsat elo le gam hu di muna hen lang to khom hen lang nam pya de ko mong policy set no hen ga ti chu he di hi mong lu wa ga mu chu a kha ai wang le lam kai ho ba chan men din hen la dinga ka ta san lo chu to khom hen lang
research forum khat siama enam piu hi ipiti mong hitam ti khat hi critical school khat hi a set up ngai chu forum khat a set up ngai chu ga sei ding a zong mid 20th century lai ta second world war ke pat ding kon lai ke pat lai ti ho ve la yong philosopher tam ta hung sei le na elo le social scientist tam ta hung sei le do na Germany ho to bang chu mi chung mi thim tam ta ho hi Nazism ja chu thei lo wa agam dal ha wa US ga po na nom ta la ya chu thinking about lo chu chi a thinking a thought ho chu tu a hi mi pian wa no ya ke sim chu chi thought ho chu critical school of thought he chu hi ta bang kha chu in nam su wa lo chu mi lam kai kha ni ha le lam kai pa chu ching khel khel ding sei the khel ding sun the khel ding ngai lo a hin vision chi ta khat an ne ya hi le mi ko khom ji dan resource pool board a het ngai jo chu pt board nam pi a chi alam ka position a chi ding le a cham lo a po ji ngai jo exam a yang khu e het lo wa nga khu exam pressure a chi vomit ki ji ko mi jo a hin la ingyal pek pana na board pa chu ki vomit ji ngai jo ka sei jo chi chu chu research board he ding khat critical school khat he forum critical forum khat he set up diu ikiza tu diu lam kai rong tu chunga ho bunga survival ji hi ka long ka tu a me thei gama ka chi lu na hi in izan justify bo jong lo ke wang chu ko oi nom lo a chi mo mo ding wa hi jong le mi pi kho mo wen tin he ti ta we pi ti du ham mi pi to ke za na mo mo lo cho ai wa nga election hi hung hi ting le ai khot lang ke do samu do e na thek na ja ke e lam kai nai bol du hi i bang si rhetoric na hi no cho rhetoric nam pia de policy si mong ki ti khat hi thei lo cho ya chu i ta bong critical thought hi ngai chu to hi ta bong hi i bol lo wa hi le nam so wa to azong aching a them lungyal tam ta nei ho jong hi ama konfo jona umuba le kha them ta kha pa yong chu alo le scholar them ta pa kha jong chu a na a uma ipi ka tia ipi ka ji a hi le kanan piang a to kha tho dung a hi wa nga ke ka pan mun kal thei dham ipi ti la chair department ka thei dam ipi ti le ka position kal thei dham tia china thit na ball hall university college ana tong ho yong hi tingan chu bo cho dedicated ta nam pia de nga thought ne mo mong ki lo cho ji bola ham shi so lam kai hin ta bang nei the cho lo ji a pool ball the lo ji a he ta bang oza alo le professor ho yong chu the enge professor college university a se ho cho til gel the etina ka sei ki poi ni jong le a gel the de legitimacy nei hi o he amo to si so ho a ki tho ho ma he ta bang chu a ki po lo nge ya he le sao ta ki long di he lấy sự politics song he veleo hen university ano le sangta da le kha sim ho sun ho logel tho na chi bo he gal kam hon amo se gal kam ma ki gel ziwa muwa politics chi dan a narrative chi dan epp chi dan he le kha sim sang ho tho na government chia government je ipi bo do mi aching athen ta ho lungyan ala tu ojula polit prime minister pa ang chu lekha them ta pa bureaucrat pa elo scholar pa research ho ave tu a he dung lu as atol chula dan le moji ding ai ting le politician pan aji ong cso pan aji ong lekha them pa scholar pa elo bureaucrat pa
ako ko ma ji sa chula no hit bong khat bol the lam kai ineu ngai chu ama kha kha chu chu bol hey hi zong le hit bong lung chang pu no kha ineu ngai chu hit bong zui de he nam khan to na dinga da bong chu tu chanai lo he nam piu ba ai pu khu ki pau me in komenda in kating pu selen mang nang na profession to ki tu je men question kat kain dong no men to hi so hi so hi umai hi in nam si pai ho hi aban le pg a jong ki de hi izau ki no pg no ya on su deputy cm join se bang wa cho deputy cm post song chu itu he ai le tu ai ni ve na ai le ai ki ball now he center force on a ball now tital le hen hinge lang khana chu manipur government nong chu e ho a chalai ho chu mei te hi ji a chu e ho chu i vet da diu mong se nan te a hi in so table a chu hi chi ho hi sei the lo ham dan a ke kal na ham e ho chung le le operation e ball khum pau hi chu ting le deputy cm khat in yo wa i khopi wa an chang jing jong lut thei lo economic blockade kho khat khuni na ball jong i phut hong zo lo wa hi le deputy cm hi na wong chu pi pha chu mam hi che ho chu dan le mul ho chu i tabang om ji a chu hi ti ai i thu wa i sei thei lo ham ti chu question ni a hin khat chu so table hin khat chu pg no ya deputy cm hi ben ai le ai chana chu i mu wa ai le to ai tabang i ti thei ham ti ho chu in hil che no bo Cho xây thì đi ngã cho yêu mù lệ hít tí đi mà cho xây ngầm lâu thì cho vào chế tí mà chứ cho trong thầy lâm bè na cái cái đòn bút hiền cho ex president bài nó xây bằng cho idea dòng hi plus mà hi bồi ni ho society ai political theory thì dòng lệ political theory yang hi ipem movement chom apa sa tam pilan na thei jangum aban le het na chi na lang mo mo ngai i society hi ala sama hi point a sei bonga chu integrity pa hi la sama hi chilang dynamic a chome kholang dynamic khuti a khati ti ho yang hi lack of integrity ai point cho hi excuse ipa anal nal na justification hi point excuse ki bol hi aji chu political movement I ho hi thunu thupat lai hi le chun ho lo hi political solution om nai lo ja hi gen thei chi thu di mo nga hi a thu lo loi hi na lai yo hin tu chunga wang si pi ai hung thiu to 90s la ya iza nam khat hung thiu hi a hi in ai chi ho jong hi a ho conscious a ho conscience chi ipa political movement ji a thi ki lo hi na thing thinga chung coincidence city di ham mai lo le biam khat ai 2020 90s la ya par again the in thu no hi atam zo hi political movement aspiration ji wa hi lo hi to 2023 awang hi azo ka sei banga chu neu khat chu epa land sensitivity ai lo le epa injustice pa ho hi state government no ya iki bol na pa ha di poi ti question hin bol le mei lo yang in cho wang hi ahung khang do ta ve ti khat hi neu khat awakening khat ahung le hin society a hi hi ti hung chi jong hin nasata contribute a ball hin ke wang chun vastly chi ji hi ka ti ke hiện dana chung ein la azo ka sei banga chu political movement ta nei ringa chu igen thei thu nau pa hi mi a to te thei mo hi nai lo hin Mizoram ho veo hi tin nai lo le mundang danga movement hong ki boldan ho ve leo han nasata I thu be diu na lai hi ta I ti wa le hin to yang hi next level chana hi gen thei nei thu be nga mo wa le chun I mu di wen e so group hon jang e thi chai le ki thi chai tan te china bol lo wa le chi ka bol lo di hi ti kha chom ngai ami pin jong
adi a elite group la ho hin west ema personal interest velowa ajo ai sei banga chu gen theinai thunga ma ilhat na thei ding pa hi iwet lawa le chun political agenda ai lo le Hyderabad scholar kharin hong an article khan an ji cho professional politician ti hi political acumen nei ta ho ai lo le nam pia dinga politics in bol thei ding ho hi in kilen do thei di wa hin a chai na pena ka ga seinum chu ai cho zo si wang hi a challenges lin loi khat wang chu I ho society a hi free flow of ideas ti pai pha thei lo wa hin te ka ba nang bong chen na lungyal na sei nang bong chen na luke chang chu ek I pha chi lo koi ma na la lo ding ai lo le sei yang na sei thei lo ti pa hi chi pi ji aum ha me ti le am am lang ho ma hin asu bo ye hin e ho chu ai ti ho ja hi phung politics chang politics tia hi ma tha da no hin ilungyal mo hi very primitive in a lai mi chu van tham zo la leng ta I ho chu lai ho nei ham hui chi ho nei ham tia chu very bia cluster pa hi ki zo nai lo I ko thungjang ki khal zo nai lo ei ti ja hi idea za hi free idea pa hi a free lo ja hi arm group ho hin influence or induce te ka bunga chu I control hui cho I control over narrative fung ki sim da no hi be tong anala nal thei chong chi ulin bong chun ulun bong chun thu khat an sei le chun mi pi jan ham kha chun an accept thei ding mobilization bol thei dia ma bureaucrat hin political acumen nei poni ti khat ti hin thula thei pon ti koyam khat bong chun I piam kha sei le ti chai de a hin mi pi awake hin bol thei ding ho hi ti ai demonize ki bola kila do zia puppet izan ham khat ki hyang lu ji hi cho tabang society a cho accountability jong thailo tua koyam khat bong chu chipai a corrupt me hi zat anne gu e ai ti e khu ti e ai lo le te ti jong le aki het evidence som jong le accountable zo lo cho ai cho ji jong chu arm group ji hi cho achu china ba na chu chi example hoi pen chu popular government chu banga kitinga ong ki forma khoi ma chani ma cha sei thei lo cho ai cho tabang cha hi in society hi chi chu a reality pa chi ga sei hin a in la a way forward awang chu o mabana hi mi pi khuna na sata ki ngam na lai hin amang nai poi pi I ho ku ki te lai tha chai pu win ti ni tha ta ka wa aspiration chu yum so wa le chen somewhere at some point tua a scenario ma hi ve na hin manipurai community thumia community thumyang hi ki to chan hi lo cha bon cha within community ayang hi aspiration chum conflict of interest chum hin manipur chu chamna di lo ding a hin kun tu yang le tu MLA zo si la do jang len phaya mei le hoi MLA ho yung hlen pi tho yang le chamna di lo ding hin hi chi chu na ve sa chu popular government a ki form wanga chu chamna di lo cho chi cho mail hi hola ajang na go hola ang political chi conflict of interest pa hi umahin I ho ki ka ayang chu I ho ki ka hi minimize si bolowa I din khomuwa hoi ta hi ema selfless ta hi nam pia phachung ding ho chu in bol theiwa eso hi han lang non su hi jong le ipam selfless ai pan theiwa la wang chun tu idin munu igen thei tu ipam mini bol da no wang hi pha chom lo ka awang chu political solution settlement khat wang chu thein te ti chu ke ka ta san na pu sile mang khat ka ga do be no men mi pi khut na aum na la ye lung neu de poi na ti pe ni mi pi hin I pi bol the ba I de da no ki la na la um hen na
tu ni chan hen mi pi de dan lam kai hon a bol neo cha jong om nai lo he tu ni chana he ai le cha chu mi pi ti ba chu ki mo nem nem ba chu pi bol the won ami pi khuda aum ji hi ateka bonga to a vai hom ho hi ami pin consolidate ki bol hi cho consolidate ki bol lawa le chun ama ho jong hi lin thei lo diu hi cho te ka bonga chu ama ho hin hi nge alit na thei ding wa chu ajo bonga chu loi le pai through ham connection from influence in bol ta chu amo thua inun ta chu ai lo le chi na ni ding hin chi na chan ding hin tia athua in bol ta chu chu I accept lo diu ai lo wa le nang hi chi phung na hi ja chu hi chi chang na hi ja in na pe no hi ja chu ka sei hi chi chang na hi in hi chi hin tribe mi khutin chi tribe khuti tribe ai lo le AKT thado ki ti ho tabang hi ne the yang hi lo ai wanga chu mi pi religion tabanga hi ho thu tabanga mi pi very sensitive na la hi chu ho society a chu sap te ho chu amina ki ji le ki chai cho tabang chu accept I bol lo wa subscribe I bol lo wa le chun ama ho yang hi hung thadai the di cho koi ma cha chu tu la ya chu brute force ha chu ki subduce di thei di lo cho mi pi hoi tai din khom wa phungle changa seong le phungle chang ka subscribe ka lung lut poi nam pia dinga kai ka de ka future ka gyal de an iti thei wa ai lo le hi hi ti yang le objective tai na te ka bonga chu tu in election ahum tai ai lo le kim ham ai lo le general manipur assembly election ahum tai am khana chu chi thunga hi ji chi changa hi ji ho chu I kon sai I gyal na la wa pan lo wa ai lo le AKT tha do ki ti wai pom lo wa ami ading pa chu objective tai ve ro wa chi pa wang hin politics chi dan he hin ai lo le I chi pa hin nam pia dinga contribute hin bol the in tin tun thei hi ti wa chi pa zo aji vet wa amirit pa zo aji vet thei phat ho le chun phading a hin ti chu mi pi khu dau ma hi ti chu ka sei na hin he thim thea cái thêm mình ami pi dòng số ahin lam kai ding khat ma ngai gì chẳng na ai chế pa chu lam kai khat mi pin dei ta ekitu na hi dòng le e ho chu iti ka a hoi lang na ge yam ke ji lo anung te le mi pi ki pun pe ji hin chi problem chu chila ga si chai thiong chi nan tin hi dòng le nen response ke ke pa pu le khulun na boi lo wa hi le nang pa kan pi de he ulun tu ai mi tam ta hin ata sandan hi KNO UPF zong chu ti ki daw tin supremo te ni pu PS le pu SD thang boy le pu PSO ki bi ama ni hi aki ho tu thi hona ai le nam chu adam hi ji ngi ti hi mi tam ta na ta san na he chi hi nangen EPT na mu am ban le ma bana hi pi i bol di utan amani ake ho mana ake ho chamana nam zo dam ding ai le chun ki tho khom mutin ki ho cham sa ta na ti chu hi lo hin chu longyal me ki sei ji hin na sometimes ipui paten thaga nu la hoi be se a asunga kon ki cheng nan lang hi le tia agya lo la cha ko na chu folk tale so ngam bom khu ting ti hot bong chung po do khaji hin na chu longyal su to kha dei bo ben nam sung yi adang ma cham pon na boi pi ding yong ma cham pon nam sunga hin boi pi ding yong ma cham pon thil ni le le hi boi pi ding ka dei a khat nai pi ham ti le chun atuma ki vai hopting I de naw lung put pa hi I la so lo ngai boina tam pi ding hin ne la cha ha na gen thina tam pi chu ding hin ai wanga chu ni kho khat le I chu movement pa hi a momentum hu hat ki ding hi a pha khat hung ding ti pa ki na pa hi I la so lo di bin ka dei ani na hi pi ham ti le e ho sunga hi ipi thum jong le e ho sunga hi a so lo non e so lo koi jong le in nam sunga khat la khat ki na lo pot di ti pa hi chi hi chi point te ni hi lung thim wa e tu cha khe de ga den a hin la to e boina pau
iki puizang thelo na pawi pi ham tile people's movement ti ho bong mi pi ki phinding ti ho bong a dei lo koi ma cham lo hin tun nam se pe ho gam nga ho mi tham pha chong ki mat pat le alam kai lu bo ho government ko ma central government ko ma ki phinding dei lo ho chun hi chu ho hu to na aki man ho ai lo la hong ki man ding ho hu to na ding ai lo tin na ding a chu mi pi angai cha tho tho chu la mi pi chu ngai te te chu la tun hai no pi ho na no pi hong po do bin ai ti ta na hong po do lo wan tin lo wa hele chapang yan bhat ki man de tai mi pi angai cha tho tho chu mi pi pang lo wa chu hoya chi hu hong moi pi bo li hong na ai la chun a people's movement pa chu a mi pi ki phinna mi pi ki til do na pa chu ama ho phat chum na ding me me aman diu e chu a ki chai pha la chun mi pi chu Indian government ko ma ki phin utin constitutional right pi ta bang win atumin ki ba na ding ki phin tau ti itiu le lai cha za da ki jiu na hilai chu hi chu double standard ki chem jiu adi mo kha hin tuin a thing in ki sen lang hile Guwahati conclave bolo chu Guwahati conclave bolo wa chu ipiham tile amin nan pha ta la ken no min phang ka ti to 17 tang ding do a sei ji ipiham tile thilni option ni api chu ibon min ki resign hote MLA jo si a hi lo le government si mo te ti koi ma cha pan bina ka sei pon ka sei na thu adi di ka sei di MLA ho jong ki resign di nom lo ji chu ka ki resign wa la aban ka kai lo de tai diwa ki so ke na ai la chun ti chu hi la chun aman nam pi ni pi sei jong lo chun ka bol de ki bol de ti chu hi la chun ken MLA ho chu na ki resign nom lo wa lekin government ka ki sem tho tho de dia nam pi itabung ki ho jong le nam pi ki ho la na apal ki a ki sem da chu tun to chu ama ni chu ama le pu pi chu ki ho to jong le khana dei lo le a dei de ki bol the tho tho hon chu la na ya chu ka sei pa chu cho chu thil chum chung chu na chun tun a hi anjo ma mang na sei banga chu nam sung hi alungel hom ding ai kho tan thal le pon anung la lungel ding omin lungel hin sema lungel hin pulut ding ngain ti ho isi wa Guwahati conclave wa chu nampi working group isi mo chu thingnoi jong pangding intellectual jong pangding MLA jong pangding scholar ho jong pangding ti wa bon chai pan hom diu lungi gel hom diu cho pa hi cha ko na chu ipiti amala ma iki vai hop diom way for what iti isim diom ti pa chu ita bang khat sim thena dinga chu nampi working group isim mo chu ngai la thing pa ni sei nge tu nin nampi working group la azu ke jong ka pan chu na eba nampi working group la chu deciding power nei lo si chu nampi working group ma nei ko yu chu thu tampi ka sei wa chu ka sei jo siu chu hoi lai ka lut diu ka lut wa le chun ka lut di pa chu implement a bol de bol lo di chu ama de ki ta chu a lut na ding om lo chu nampi working group chun thil ka sei khom wa ka gel khom wa ka ki thulu na pau chu hoi lai ka lut diu hom di pa chu lang chu boya boi ki thi to he thil hi i ve na hele chun me le ho to jong hin kina angai ta poi ka ti tu te hin me le tong kina ta lo ding ali cha pathin in ei pan pi wa gam gi ho khan pi ta chu e gam gi cha pata ai ki ven tup la pha hi je mi to kina angai lo naga ho jong chu a Christian chi wa thing langa cheng ho mi wa kina angai nai sai lo pi a hin la min igam an de cha na igam gi an khel la wang chun bol he ka ti chu mo ong thim lo de na a tu ti lo wala chun mi tu kina angai lo chula gam iki elit ben loading ei ma gen theina ding min igamala na ding a chu ipiding a mi tu ki do do de na ami e hon gali bol si ule min igamo la jinga tu chunga pathinin gali bol pi wa gam hi e hop khan pi to la I chu pata ai ki tin diu chula na I chu en tin to a hi nam sunga solution ni ti le tu cha chun tu cha na chi gyal thelo me theu hin na solution bang chi po do te ngai to hi to to bang wai amam thanga o dan da banga chu chom chi chu na mobile chun phachom lo ding hen
Guwahati conclave zovin PG semovin ating zo umpon koi ma chana tin zo lohin asem de on ki sem thau thovin a hi ding ding hi thau thovin thu tampi sevin intellectual tampi ke hi ching sa ta thu kan sei ji wanga hi intellectual la ngol pin kan hin lai di intellectual ching ta mi him tampi min i ki ho pile thu tampi sei do tampi jin hi hi chu ho hi pi ding a paw nom lo hom tia le chun koi ma cha mol thu nom lo koi ma cha thi nom lo him chi a mi paw ji lo him so ai le chun thil tampi sei wa theoretical pia theoretical solution tampi sei jiu cho ai wa khata implement zo lo ti chu to ang government sin non government same thing aban le mla ang kainum nom mla kai ki thau ding abana chi thau ding ta chi yeng ding le chun practical problem om te ngai le chun nam sunga cho practical solution zo chi bet wa phalo ham ti pa chu ke lu ya na mo chi lo ding ta chu mo odem den lo ding a problem ong khat ong le a practical solution khat ta chu hol do sia chi ji ding na ti khat chu tua chu pulu nei le tua chu kim ho en tang pe pilanga kona siam pataka kim nu to survive na dinga line ga bo so tomang cham practical solution na ti anjo ka sai ta chu la deputy seminar yo chu la e piding a kim ho ji pi ga bo lo ong phaya chu amo chu ga amo chu deputy cm yo amo minister of food supply yo and amo minister of civil supply yo hello pi chu la ga cha chu mi ko ma chu tao le le ngai lo pia deputy cm no chun government sunga cha bol ti bolding order hading helicopter and chang pek yang ko muntina khai ha sa le ki chai ta chu la ai ta ipi politics bolai ne tu ni jana chu kim lo za chu chi wa mai te na ipia ga amo chu minister da na ipi ko bol chỉ có về luôn do là hành động chức năng thì phụ pháo giúp phụ thâu giống cái này yếu volunteer training giống như bỏ luôn thâu soi giống tâm tại một vi giống tâm tại yêu một bên mấy trang chỗ này đều nông sum hoa giống như đồng gì bên nè thì chú open secretary say mai lệ ai là iki go giống iki go thâu bên galte giống iki cha đi bộ bên ai là ukeng này tên ai bol da nó hi Việt Nam hi lệ abana ma hona de na mona de a bol jing thi e wanga hi e ho hin I ma cha tu ni chan hin I bol po ve ti the hin aban le hi chi chu tu a I chung wa tung ho I ki cha ji wa I ki tu ta wa mi ti le a hung tung tho ki nen na a phalo te da na chen e ho chung a chen but sa che I ki lo khum te ki no nei le chi ka hi gal ka di la inuk lo wa le pi ji ai gal kap ding dana hi ki buk ma ai lo le khat phat chon ma ding ai chong hi nam pi in gen thei ta go noi dai noi ya ki se la ma thak wan ka ti chi pi tin na mo ma nam kasam ham skase masangin sang nang na hi in YouTuber adang dang ho hi in ai lo le ito nga discussion platform này ho nó ho be hin na pan nau tam ta la khat narrative sim dan jong hi khat tam ta la khat ga se nam ju to a jong nangin tongkol te u kyang ne te tin na mangin u kyang ne te je ipiong ipi ki se no ong e hon u kyang ne te ipi narrative ipi ya pu do de ong na e ho he narrative sim dan jong ki thi mo mong lo tongkol te ta me thai te ta ku ki narco terrorist ipiu le narrative chan gam kana push up le ho ru amin sha ki liang do thei jo ki liang do jo e sim do jo ya de no he ta ba nga media tham ho be hin identity to ki se narrative be hi na satan push thei lo jun ka ti he u kyang ni ho ki ti ho he na media ho mang hi ve
aji chu mai le ho talk show tin masanga a liberal pen abane journalism ethics song nei pen ti a ki he chi raj nong thongban long kon ko kin narco terrorist ko kin terrorist ya se jeng ai tai ya chi narrative identity to ki se na long hi thi mo ti no adi adi narrative enge ko we pas ka se no ma ka se not today enge ke pau me adi arms langa he wang se ta wang chu I hat na wen he jong le ana talo UTV I ho bang chu le wang chen na sata I hat deu hi in UTV hi hen nang hi le an hat nen tin amun na jong wing ki hong in tin I ho ka la jong min khana ichi do lo nau khat hi de he UTV mun chom ma hong kyong in tin ai lo le KBV ham khan disun ana phot le min khana he I hung en din do deu hi tai ichi aman ta pha chun min khana idin ne then deu chance khat jong ja anamang tan tu chen amang ke ne he ichi implication khat jong ga amuda na chu tu chong wang sin ta I pastor thum ho in tha pi tu chana atho ki se do mong talo ibola ham ichi enam songwa denga wangsit ta ahong ping khan lam ja thang ki te pa hin mai le ho TV talk show na sata ko jim le ko len ki ka chu mai le ha na he pon naga ha na he pon u ki te ha na hi in ama ho he lo ko idam tia he ahin se ya pan ai sata mai le ho le na go hon a ki sit cha he wa cha pan narrative and simule I ho tha leng do ta pe je u ki te tha da leng do ta pe je he chi ka la ka sa ma vested interest anaki promote man ki na u ki le tha do chu aka a idiam ana su khen zo da na mu leng do ki ta me le te le na ga te lung phima chan ta ya chu he ta bang khan a chu narrative a hi zero issue he is ham one of the reasons so arur ka khola hele itabang min khana thalka elola ga ka mo inei thelo jo he tu a su iti ho he amma ho so ha no hen nang a ha diu de hen nang hele ki be diu amino ki lang lo ding I chi khana I ki min wona pau VVR chu chi ding he chu ti le tu chong I ki thanao pasal thum ku ki pasal thum ho ya he he ti amel hon amala mo kita na hiwe thadu la ku ki ka thing noi ki ka ati lo ding he loi bol jing rong cho KNF pi le ki are ki ka tu he ti an leng do jing talk show me ho zau sha ho ka bilkul ka I mu ti lo class kala ti lo wa hi ong khalo hin amo ho talk show ka ngai jing a hi in he cha ko na me thai ti mi bi lung songa alung so lu na anere ko ha na he as wang set ta lam ja thang ki de ba wa he wang set ta he lam kai len hon sei khama gen lo hu bola gen lo ham ama ho person interest pem khat one way or the other su ha te sei khama sa lo he ya so ichi gal ka vi he tu chunga he tha pin tha ki lo wa tha sin ki lo wa pha ham ka ti he arms langa lam kai len pen pa to lan ha chen dang ta chen in text in ipiti na gelem gal tha sa ki deu le hen I ho chu ki ho even lam kai khat pa to hen na ya jing ken zo ai the ding a hi le VV tabang VV UTV tabang khat he than tha se mu de chu te jong am khat ne mu wen lang am ho a ki se lu wen lang aji chu cobra operation hong pha nen chu te na chat te ta po we na achu ti ta hi le VV chu amang cho achana aha di ta cho cobra operation ai
ai wanga su sanga je chat the ma he as long as mi pin shot the wa he su te zoi ting lai mi pin chi chu thei ta lo cho a cha wal wa thala tha wa thala ka wa he dana o tao cho vi vi hi le ha jo ha du yang ta wang sit pia ko bran amana he jo le mi pin chu yeng thei cho he ti khat cho hi ni a he su lam kai hon le non su lam kai hon angel the wa he le cso len ine ho to ki tha ho hen lang chi vi vi hi ipi min sa de ham khana po do then ring ki tha sim ki lawang ka de ma mai chule ga sei wal le zep lang ke mountain so through a tu a idemano sa mo na dio hi ta san lo ka hi sa hi su movement a mo dio ka ta san lo hi henge tc ham 6 schedule ham wan so ka ta san ma ka very positive ka hi kin he amo lam ka na chi mo dio hi yu ti wan so e mo lo do he mo lam kai na ya chu akap de ong chu sa dal na je akap vv hi han lang chule adal do de ong chu buki in pi ham elo le az si ham ye chu hile ka ti he wang shin da chu kukin pi manipur to az si jong apt ni anu ham a function de du hoi kit pon na wang shin tho he organization ne ho yong he amoyong agel ham chana gel du chu hi a wanga pt ba jan manga singin edala ki thai the lo ta ma fa u jemo bentin ya jaka sei nom chu su lam kai o hin yel theo hen lang non su do yel theo hen lang che soi ne ho to ki tha ho hen lang vi vi ana hat khat hi tha sem ki lo hen ka ti ka dei sa he ki pa me pu khu fulun anzo chun mei te hot zong ki do ngai ta pon naga hot zong ki do ngai ta pu na ti khat ka za en ama hon to tangkhul militant son ei bol dano ei tha dano I kho en hal dano step by step ti ti da one by one ti da abana ta hin bol dan ho hi cha hi kina api lo hi la chu chan hi lampi ho lo hin tu ni chan hin la imu do po na lampi ai chi din mo na chu min ei that ding hong ta chu ina tha lo ai le ei thi jeng ding di din mo na hi ta he chi din mo na hi ept kin na lo wa yum thei diu ham so question khat hin ten abana to pu pau zo khumen se ho chu nangai tan to kitu ham kitu lo ham bang chu ka he pun hi chi gal kap ding chu tu a jong hi chun a thing se la chu a kap ding chu ikiwat lo hin na ikisap lo hin gal kap thei chu ikisap pe no hi ti ami pi hin lam kai ding hi lo wa ile movement su hing jing ding pa hin tu hin agam kai a chum chi nai chi da no hum do ki ta nei le hi chi ho zo si pi ti thakha nai hung ki wi khom ki no wa mei te gal ki pat ti lai banga chu thakha na keng khana ihung din khoma wa ihung hat do ki the di ham ti chu nang mani pi suggestion na ne yam ulun tom tan sei na mai re to kina angai poi ka ti chu kina angai ta poi ka ti pa chu ki cham de ka ti pon na ta then e zo lo diu gam gi I hop khan pi oi tan che gam gi chu patte chan ki len to te ka ti amo ko ma ju ka cha cham na thu ka sei di ka ti na hi pon na ni gam gi ki len tu di ka ti thing hang lang ang chu cheng khom hi bin a cheng hal mat mo hi bin e gam gi pa chu paten ki len no ten thing hang lang a jong chu koi chu iti ang cheng lu nam adbc ki sei yong na kan lo hin na scholar ho history tam pi su wan na kan lo in lai ya chu thing hang lang ang chu e gam gi ki len to nga en aban to e ho chunga na tong dinga ipi koi hung ki sol gol so ki di hona dang hung ki sol ho yong chu amo hi hong lu phat chun a bolding sa lawa khu tham khat ki the do jia jo phat chun ki the do pe lo wa nếu chắc chữ chị thì ngày rất mình lại cả hiện na
amo chu hong ta we tila hong le hong ta ta tia chu amo chu government lom chu ikidin te pi du yong cha hi the de pon ya chu iti ki the do a ai wanga chu iti ki the pe da de ham ti pa yong chu ya khat lung gel chu aumin amo amin e khuan hala e khuan an attack ta le chun e pidinga chu ki pan da de ham lai chu ya ka sei pin pa chi pi ham tila ame le to ki ka ai jong le an naga to ki ka ai jong le koi ma tu ki na pa chu bol da tin ai wanga min igam gi chu an to kha la wang chun lai chu koi ma cha dim po te ka ti ka sei dan pa chu na ne khat ne do pa chu tin ani na chu ni pi ham tila to a hi ipiti ipiti masanga ikilung to ta bangwa chu edin khom theiwa itha ejit khom theiwa a momentum pa chu ikret thei ki thei de hom ti pa chu hin na chilai hin kalungel khan hin sein ka ting chom cha khan tu hin MLA hon UT with legislature an sam do din anjo ka sei bunga chu yam tia chu su chu UT with legislature idei mong wai le chun SO chu platform di thei lo ding hin playground ai nei diu mi pi ki chip diu MLA hon ilam kai diu government ko mai ki phin diu so ki su khom te mule ne lai chu people's movement hong ding dan hin ato chu chu ai thei pon chu I bol ko no wai le chun SO movement to chun hong chi kal le hin hong chi kal le ta ai le chun amo ho to chu ing ki din te le diu hin to atu thu tam pi sei ben thil tam pi bol ben ai wanga chu SO to chun ki din te pi ngam mong chu yum lo hin ni pi lai on chu sei wanga chu theoretical problem ni sei ho practical problem pa he vet ji ngai a practical problem pa chu amo ho to ki din te pi ding chu yum lo hin hilai chu I bol khil thadu la nam sung chu ikina le diu ki bol le ki diu ta nam sung chu ada nam sung chu khat la khat chu ikina awai le chun hoi lang movement de ISO movement loading a people movement loading a movement mo to loading na ai chu ikina lo ngai hi pan khoma igam gi ki ven phat hin to dang cha bol ngai pon pang kho motin igam gi ki ven otin government sema pang ho sem ta awai le chun ne la cha na ne la cha chin han lang hi chun phat otin to hi ka sei nom khat he omin ke ma lung gel khat ni bi ham tila to IPP bol jong le han I movement pau hi step ni ai hop khan deu hi ke ma de sa khat hin a khat na hi SO movement tiu tin na SO movement pai bi ham tila Manipur sunga anja hukumai min pha ta banga chu 6 schedulam TCM kha chu SO movement ba chun chal sa utin ve utin se sung chun SO ho jong hin mi pi terrorize bol ai le taxation ki ti ho harassment ki ti ho hi anim na thai chun suni mo han lang mi pi ko ma sum don be se ho jong hi ai kham kham min dong han lang da koi ma cha chu na pi dai pon yong la hong wal be se phat la chun mi chun an be ta ji hin na se pa ne khat public relation pa tam phat be ja mo han lang ka mo hin SO movement pa chu phaten chi pi han lang gang chalin amo movement pa chu hoi la hem phana chu aking ana khat and bo model ka he poi bodoland model ka he poi hoi la hem phana chun tinga phot pon han lang chiu ting le chun aban chun mi pi movement pa ha tha ben ki pan the han lang le helai chu khat la khat no ki kal to lo wa khat de yong chu hiding khat de yong to chu direct a chu SASA sak wa chu SA chu ki phin central government ko mai ki phin diu hin ki phin ko le chun hilanga SO movement bol ho chun ai ho 18 le wa le chun nam sung chu ki bol di taw chu nam sung ki bol wa le chun pi hoi lai chu chun diu ya chu ipiti hop khanu wa hoi chi yo chim sa sa hoi chi nu kha sa wa long de la chi wa win-win situation a chu way forward ki sim the de hom di pa chu lam ka hin gel le na su ka long gel la ka gel do khan Ram ni kunun pan long na sok chun ban to chun a chai na ke in kunun a chim ho nam sunga ching a phim ho ayun ang hol pe nen ngoi je la ai lo bung sam chu ma ai ta no ma ba no na to a hi i zot naw lam pi hi e ho le ho ki ta tu ding din mun to bang o ma mai ba non chang ku teng le chen ho ga su sao be lo ma sang la ya chu mi nam khat chi khat za khat chu nó sự mang nô mà ai là at tuy don nào aware sun ba sun poisons sun pi on negative in mi tam ta na ta non la
tu lai khanga su nam khat chu na su mang no ma hi le alung thim nu wa chun poison sung lu ning ti ta bang na alung thim nu su cha vai ti ta bang a hi chi hi tu ai ho ni ki gal pi ke ni ma ta na chi pi din na refugee 80 zong leo e ho chu refugee ki u tan ki zion ai lo wa he pp ai sa leo ai lo am khat le e ho noi sin an re ki khalin sim leo e ho ma social media zong hi dom le bun na e ho ata san ma sa pe na e pang ki fu tu ting le lam kai ho la zong chi thanga o he mi tam ta ka he en ke ma mu da tu a bang chu ki te chi ma cha e po e ti ba le ma cha lo banga ki zen mi ngol sa di ti ba e sa pe ong lo ki ngol bu zing ti ko bang na mi ne re ti ma tai mi vai hob dan na nai on le inung chim sung hi dal ti ma ta asu chat vai gam ta gam mu a hat lo zong hi po gen a me doi zong hi po gen na di pang chi te e to bang te hi inung chim pao bang hi gal te ma te na control ke ti e ma mu do da no ji asu bu na dengan anuk phat le ga atha tu lo ban le anuk phat le tu bang tu lam leng ho ata zong si nan ten ki ampa ko ma samsung ko ma ti cham na ding thu line gala ti ho bang chu da via ega gela hi le mi pi dinga chu ti le sa na zile lung let na zilo ti pa na ding mo mo chu thei ta lo hi ti chi din mo na hi na concluding remarks na dong tan ten i piti i bol ba ma ba na i pi mo mo chu bol gam pi ti se nen state by statement lấy xe bị là chúng ta nó cũng ta sai na dingin anjo ka sei bang chun a khat nai bol ti pen pau chu gamgi hi ikiven to mo ngai na ya chu gamgi veng ho gam nga ho hi ikiza bol mo ngai amo ho jong achi the ngai chi hin do phat ai bang chi hin pe lo phat ti pa hi amo ho na chi ngam tan tin lai chu e ho ai ni sei the to na ngai la gamgi hi chi nga to nga ye ti pa hi to bi mo mo ni chi chu a hi na khat na ka sei nom chu mấy lệ tôi chỉ cả anh năng naga tôi chỉ cả giống là mi tôi kia là lâu bây gam ki chui ti ki hộp top ding ham ai lo min i gam ki chọn tổ khai là bang chun thì chu i ti ong ki mo bat ham na bol li leng na ti lang chu ai nin sai da tin ye chu online na i bol ri yom de bun na lam kai hon lai pa gam ki su top ting ki ven top di pa hi hang ngai to tin a ban to chun government a ko na jong hi chi the ngain do ka sei banga chu chi hin do pha chi hin pe lo pha cho jong hi che pa wang hi tham cha kat thi cha mo ngai na chi chu hin tin ani na hi to ai hon government se mai sem ta nga lo wai la chun inam pi gen te na ho ne la cha han ho hi hoi lai chu ki bolan lang hin le gam nga ho hi ipiti political protection ki pe thai ding ham aban to gam sunga ne la cha ha na ho hi ipiti le ka political power chu ka man cha ka su ning ding ham ti ho be hen pan na nei sa te ti pa hi kan request sang pen khat kan bi hin tin na a hin la ipiti sei dem phai ne la cha ha ji a chu pai sunga chu me le ho to ki cham di ho ngai lo hin anjon ka sei tan ne la cha ha le chun e power chu man cha ne la cha su ning di ti chu politics hin na ni na ka sei na thum na ka sei nom pa chu bi ham ti le mai lama jong hin ka sei bang chun an jo 2 points ka pi bang chun khat hi ipi ham ti le ilung thim sung wa atuma ki bai hop di pa hi ichi a ha na tampi min ti ha dai nau tampi jong le chi pa ilung thim sung wa hin man sa po din gin sa jeng o hin na ti chu khat hi ani na chun ai chi ka kin na era ki bol to din ki ta bang lung put pa hi chi pa wang hi pom nei po din na ti chu hi maintain i bol jing i mo i bol them lai se wa wang chu malama hi way forward in edu hin aban to a chaina ka sei nom pa chu bi ham thile thil hi ilung han mana ai lo le theoretical problem kha chu theoretical solution
aumin practical problem ka chu theoretical solution ki mo podo thelo hoi ji chun enam sungwa abana movement i chi piding pa a practical problem pa paten leutin practical solution podo tin movement pa hi SASA mo subject sang chun step by step ma SOO movement ji pi ham a hi thei pi ham leutin aban to public movement ji pi ham a hi thei pi ham hoi lai pa chu ma sa dam hoi lai pa chu no kha sa dem amani chu i me go mu le chun ikena ham bit de dan ya chu mi gom lo wa chu I hop khanu wa khani ma sat sa wa khat chu anung zui the ya le chun kita banga he plan ki sem the le ai mai lam wa nam mu chu way for what au me na way for akichai he poi way for what sau ta ni live ti pa chu a chai na concluding remarks ka se no ki pai bao me tulun na pat nan kan ka nem pe in 2000 oi tu le pu se len mang ai tu nam ding den hoi lo lai ta ka na ki pin po pe tu ngai dan se kon te na ba na mi pi ten ai phim lo ho ai phim sa tu denga na pan la na ba na wa pi na ta ma pan hin la pi ki ji ben na chung che na wa da pu sing ke pa tu ka se gen tu na ka ai discuss on the chan zu tang ten ki mu to ki ka se gen pa chen dan na i pe ta han ka ke pa gen pa me ram sang